Kakasi Students Union North Khasi Hills District Unit hak arp kundai trik unai wiang arajar arpulai saisian pat lalek banbo ekador khas sau Deputy Commissioner ke District Riboy ban penpau ya kejing persya akabajur lor kejing temu jong ke Indian Oil Corporation Limited ICOL ban penduk no ya kejaka pelang umpeniang ne ke oil depot keberan hajan ICAR umyam bat temu ban tau penban dagawai ke petrol pump hangane kejaka la ban kedau ba ke KSU keladap banbo ekador khas kesenam arajar khatsan lor kejing dawan ke sorkar jela bakan pentre kam biang ya kene ke oil depot jong ke IOCL kebelah terekam nadu kisnam syajar kendai sepak kendai puar kendai pulai hadian kejing yok jeng menjor nak sorkar jela bat ni babun kiliang Hendrai klaim tip nak gunu kadau lapan sange kejing terekam jong kene ke oil depot hakesnam arajar shipho ladawa ban penterekam biang ya kene nak benta kejing mentoy jong kipat ba Habakira ni kinong thok kubor hadian kejing IT ke dorkas HU Additional Deputy Commissioner ke District Riboy uba Ferdinand Kharkamni ulapan pau ba kane kejengwan biang jong kaseng ban pen mau ya kejeng dawa ban pentre kam biang ya kane ke oil depot kabaladon kalong ru halor kanong rim bagi pat ba kila ban mat jeng e na kejeng duna ke umpriang kam tam kejeng jaya ki kejela asam bat kibai ulapan pau ru badang chan hadian kejeng syak khandra kejaka ba pelang umpriang ha ke District Riboy kalami pat sa kejeng berngem ban pen poi umpriang sekali kejela daga kenhuan ke Mazdur Union Bat day halor kini ginong rem ba kila dawa badai ban pentre kambiang. Ila ong syuk ba keseng kila dawa teng nak sorkar jela ban penbiang ya ki oil depot ba dia ke LPG bottling plant. Hakaba ka LPG bottling plant makala trekam mentah ka jaka belamang hajan ICAR. Bat mentah ka barang sa teng kadai sa kene ke oil depot. Bagi Riboy Police tunjuk media police layo ban kem ya ki ba driver di tu kompanyang bat lagi hentu lumba juga North East Mazdur Union bila bu dak straight kemud bagi nama ra syu ka yang te iwan kundu bat iwan pusai ya kai ke baka union kala sim ya halo kali kentang bat ni pekemau ira lang bat kali kamu mendam keberim jong usnem arja kasam kundu trik penai September akaba ni penpau show di komisioner atau kopor bat ia ka jingtho sithi jongi hausnam arhajar khalai ya I kong Roshan Wadri bade I home minister ya ka jingso khia jongi kum ka district Riboy kabalodon ka jaka kabala palat san egar tam kabade ka jaka kabala mang da ki Indian Oil Corporation Limited banbu ya ka petroleum depot bat lasang menteri ya katai na dusnam ka kanai spak kanai kusang bat hausnam arja shpo lakhang mereka te hakini kisnam dibalai mila kemau syai minister Puram di Corporation Wadri ba labun kam menteri biang ya katai dipot nomor ba UI ya kisibun klik straight kisai dia po asam kata ya I noksnong dan ong no consumer kipun kam ne ka tiang te dang gini kisni ilai bat ngira ne ka memendam ka ba nila tho syai ba punun kam hop yang tiga jaka nomor tiga jaka dari jaka jang paipa kabala shimti daka sorkar jela kajungi bat ka sorkar jela jungi kala ai patsha ka Indian Oil Corporation Limited kaba penlong yaka kum kata ka dipot bat miso pan pat haju opor ha bangila tho ya gane ka tho membendam bangila ai si minister opor ngila yo ya ka kaba ngila tho artli points kata ka di ka LPG bottling plant bat ka petroleum depot hari ka badingkong ka ba ni yoi kam syai klien bat kani ka LPG bottling plant kala urlong Henry apo jong kani ka san ekar tam ga jaka ni pan yoi pat ia kani ka petroleum depot ka bala judon teng menchwa hari mata kila pasang no bat ladang yai biang syaka ni ketyang den biang syaka barem lai shibun tli ki straight ka ba kini ki Mazdur Union ki shele na por support kamtam kisnem arja kharwe arja kharang yoi gini ki retail petroleum outlet jong hapo jong kane ka Riboy ka jungi kayo kam yo ajam kambun pe ki banabar kamtam ki kam ki ba ngila menteri ki beu ki badai na po ki nok shlong ka jungi kamtam ban ain pniang kum kita teter re ki kisnem arja kharwe khadar ngilayo nadu ki thain khana para shadu sepo umiam teter kini ki lokal ki jungi kayo mate upniang bat phiru kila sakhi aman village mate upniang pinyoi ki sinrang khasi bat ki thai khasi ki jungi kiyo ene kam bat hani kapor pauru ka jing sokhia bat ka jing so bitar kini ki Mazdur Union
haba kidon kun kita kikam ki bakilale ban ngitip bakile ini kikam illegal haba kisai tu iki punyang nani ki tankers ban di pat sha ki paiba ka dor ka ba kabaret nong no kumba di black ngimtip kano liter pat ki thep pat hatu ka tanker ban pendon kam yang eka kila man the da ko ani kila man the da punyang syarak ki breu pat ki pon kam kene ka punyang habo kali jogi kala ban kita tengah so kawai ka ba ngayui ka ba nakliang jong kami ka please ki kem ni ki breu hoi kali ka ba hari ni kwa ru ba nginong ba piri ban kem kham tam ini ki driver nomor ba kini kiri muki ki bonra ini ki tanker haman ki jaga bekendong ki seitu yang ba ditu si paiba ki paiba ba pli khambun ki tip ba kali gum yang ka ba sei na bo ki tanker de ngan ban biang ye ka e ka ba ngila keren ko ka ma berendam yoi ka LPG bottling plant kala urlong hangte hapo umiam pelun hangte ka ba kacaka ka dei mapsha jong ka ICR bangilayo kene ka LPG bottling plant andre hadu menta ni dang yai dawa ba kinbu piang saisin ya ka petroleum depot ka ba kamde dang ka district ka jungi hande ka district boro ki ba marjan nadu ka Chianti Hills hadu ki West Coast Hills East Coast Hills lada ka don kum kani ka jingjia ka ba kan don ka straight lomba jo kini ki Mazdur Union minong no shibna ya banai nakliang jungi hapo jo ka jala jungi lala ban penokam dia ka tu depot balada ong ba tang baki bu ya ta ka straight nakliang bu minister concern bari menta wahap man ya kenu eki kalong ka eki ko pukla nomor nitip ya ka jingle illegal ka joki hangne po national highway ban ngiso ban ba nakliang ka sarkar kanam simkhia ya kene ka straight berkhot andre kan yai fokus ya ka ba ka seng kala penbi ban klabu dawa lemba ka jingtho haus nam arja kasan ban pen urlong ya ka depot namar ngiong ni depot ngimong tang straight andre kan don kapor ki jingjia ki posungsi lani ki disaster ki bunbun ka bangila ban yai lemba ji depot panwan andre lada gidon kita ki depot ka bangibu nakaliang jong ka sarkar kan pusuk ni upaiba buat upaiba no snong ni boro undam khore ban lej ki petrol pump ban yang lain hamte ban yathet yang nabar na ka jingsus area do no ya kata yang tentang kita hi ban ngaso ban pawi sukumen nakaliang jong u ba Raja Brahma apa ikundu bene ilayo bene kan sipun ki berkhot ikran ya kene ke depot om tang hapo jong ka district ka jugi re ban pau sa sarkar ru bala da kam depot segui ki district ru kilong ki pa lakloi na uliang ka sarkar ban ngong ru ba ke ka ba ka straight lane ka jing persya jong ki Mazdur Union hapo jong ka jela ka jugi lano ru ni namde men pediang namar ya kini kempunyang berkhot ni wanra hi bat ni thit hi da kapisa bat kemudian menu ban la ban le monopoli ane ban penbita rengi lane ban ong yangi ba phinam la ban phyang shu nomor pi kemi kita ki breu ki bele ki kam illegal re ni ai banjur ba nak liang jong magistrate udang penpau ya ka e ka ba kane ka mabundam lane ka de dorkas pengira mangi kan pensau sya ka sarkar jela ba kine boro ki points ka ba ngi nak liang kaseng ni kam perkhat namta klasai ni perkhat namta kapor ke besawan kaba kasaja gini ki jinge berkhot bat ngilong ki blak mukre hani kapor kaba ki nong song jungi ka district jungi ba jela jungi borok koi kinam sem lani kinam lap ikum ye kini ki sha berngem kini ki Mazdur Union ba kidon kita ki strike